Tema današnje emisije su energetski napici. Odabrala sam za vas 4 različita proizvođača: Red Bull, Guaranu, Hel i Booster. Kad vam je potreban podsticaj da izdržite dan, a kafa vam ne pomaže, energetski napici deluju primamljivo. Ova pića zaista opravdavaju svoje ime jer vam trenutno pružaju energiju i vaše telo i čine aktivnim. Koji su to ključni sastojci najprodavanijih energetskih napitaka i zašto imaju tako dejstvo na naš organizam? Od svojih početaka pa do danas, njihov sastav se nije mnogo promenio. Zanimljivo je da različiti brendovi imaju vrlo slične sastojke. Obavezni su šećer, kompleksi vitamina B, kofein i taurin. Šećer utiče na brzi priliv energije, kofein povećava budnost, a taurin poboljšava fizičke aktivnosti. Ova magična mešavina zasigurno će vam razmrdati telo i razbistriti ali magija kratko traje, a često konzumiranje energetskih napitaka može da izazove ozbiljne posledice. Uprkos potencijalnim opasnostima, mladi danas piju energetska pića kao da su sokići. Istraživanja kažu da nakon samo jedne popijene limenke u našem telu nastaje potpuni haos i da je potrebno čak 12 sati da bi se naš organizam očistio od kofeina. Sigurna sam da vas zanima šta dobijate za svoj novac. Najviše šećera sadrži Red Bull, a najmanje Booster. Red Bull i Booster imaju najviše taurina, a najmanje ga ima u guarani. Najviše kofeina ima Booster. Red Bull je najpopularniji na svetskom tržištu i kod nas je najskuplji. Guarana je najpopularnija u Srbiji, a najbolji odnos cene i kvaliteta ima Hel. On je najjeftiniji. Ova 4 energetska napitka su sličnog sastava. Razlika je u aromi i u ceni. Budite umereni u konzumiranju energetskih napitaka. Jedan vam možda neće naškoditi, ali 2 do 3 mogu dovesti do nesanice, mučnine, aritmije i bola u želucu. Amerika beleži 13 smrtnih slučajeva od 2008. godine i preko 20.000 poseta u urgentnom centru usled problema izazvanih konzumacijom energetskih pića. Važno je napomenuti da je nekome i jedno energetsko piće opasno po život, što potvrđuju studije. 2012. godine tinejdžerka u Americi je preminula posle konzumiranja samo jednog energetskog napitka. Koliko su oni zaista štetni? Mišljenja su podeljena. Jedni misle da su štetni po zdravlje čoveka, a drugi da su odličan stimulans za početak dana ili kada nam je to potrebno. Zdravstveni radnici ne preporučuju konzumaciju energetskih napitaka zbog mogućih neželjenih efekata. Jedno je sigurno, zabranjene su deci, trudnicama, osobama koje su preosetljive na kofein i koje imaju srčane tegobe. Takođe ne preporučuje se mešanje sa alkoholom, a sve to piše sitnim slovima na ambalaži. Posle svega što ste čuli, odlučite sami da li ćete potražiti energiju u nekom od ovih napitaka, jer vaš život je u vašim rukama. Ukoliko imate predlog ili sugestiju, slobodno nam pišite na mail adresu potrošač@republika.rs.